Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomkele kwesimanje sekulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi njengoba-ke sekusabalele-ke iy'ndaba zokuthi-ke umenzi-ke umfo kaMabizela-ke uke wabanjwa inkunzi laphana-ke ngempela-ke waphuca zonke izinto-ke abenazo noma-ke imali ebilaphana-ke ebhange lakhe yonke yathathwa zigebengu kanye nemoto yakhe laphana-ke iveni-ke elishesha ebekade-ke esanda kulithenga lakhona laphana-ke kwa-Toyota mbukeli-ke abasondele naye-ke bathi bazamile ngempela-ke ukumthola-ke ucingweni kodwa-ke kwabe-ke sekutholakala-ke komunye wabagidangoma akhe noma-ke akasebenza nabo yena laphana-ke umenzi-ke umfo kaMabizela-ke lo mfo wabesechaza ukuthi ngempela-ke umenzi-ke u-right wabesedlulisela-ke kuyena-ke ucingo naye-ke wakhuluma naye-ke umenzi ukuthi ngempela-ke u-right-ke futhi-ke ayikho-ke into erong kuphela nje into ekhona ukuthi-ke walahla-ke ifoni yingakho-ke engasatholakali laphana-ke ey'ncingweni kodwa-ke ake silinde yena-ke laphana-ke umenzi-ke umfo kaMabizela ukuthi-ke eze nestori-ke esiphelele njengoba-ke abaningi sebeveze laphana-ke iy'nkundla zokuxhumana ukuthi ngempela-ke ubanjwe-ke iyona-ke iy'nkunzi nanokuthi-ke imoto-ke uveze ukuthi-ke iyona-ke futhi lena-ke abahamba ngayo okuthiwa-ke iyona-ke futhi lena ethathwe yizona-ke iy'gebengu. Lokhu kuchaza ukuthi-ke imoto-ke ikhona kamenzi naye-ke futhi-ke umenzi-ke ukhona futhi-ke u-right-ke kuphela-ke ifoni-ke angenayo mbukeli. Ngabe kuthini okwakho ukuphawula njengoba-ke lezi ndaba seyithe zasabalala laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana mbukeli-ke asiyela laphana-ke comment section sizwe uvo lwakho mbukeli lapha ekhaya. Siyabonga. I'm blessing.